cyane hayiwe twaje gusenga Imana y'amahara. Hello guys, hello. This is KT family. Now we are here at this big mountain. We say more about us sing we gonna play. Niyo watuona tumaze gushutinga ako kanya tuba tukiri kuzenga. No, ugakora subscribe. Wamara gukora subscribe ugahitumbwira ati ngwino nkwe ku mazi y'ubugingo ugasomaho. Waragize gusomaho ukagenda ukajya ku kigaje ukarikira kumwe ibivuzo ukwinywera ubushera. Hi fam. Gusomaho. Hi. Mafara wachindu. Buna no mutayirera muri kuraba. Nimwangiza mukoresa subscribe kuri King B TV Comedy. Ubundi tugumye dutwite. Ubigeze gutya. Ukora subscribe hano uretse katameneka. Ugakora shares, comment, like, sibusukurayibu. None ikintu uyu yari yibagiwe urumva wabukoresha TikTok ujyamo kanikamo King B TV Comedy, wabukoresha Facebook, wabukoresha YouTube, wabukoresha IG, Instagram, everywhere we are in King B TV Comedy guys. Kandi turabakunda cheers. Uyu munsi umuntu wa mbere ngira ngo sinamutayibonye gukanye gigabyte internet mu bantu badukurikirana guys. Dukomeze twinywere akantu bita ZD kabarokora kakana akabarokore kagofi Yes, anytime tuba tuhababereye ibyishimo byacu ni inshingano zacu. Yes, tugomba kujya tuba happiness day to day guys. You know what is I'm King B, just coming from England, Scotland. I'm not in London. Yes, my mother's Ugandan. Ibyishimo byanyu ni inshingano zacu na King B TV Comedy. Aho waba hose mu gihugu cyangwa mukande subscribe share na comment yandike ubundi tugumye tubaha agashow. We will give you happiness. Yes. What's up? Yola. Urimo gusura? Oyada. Owe warasinze. Ariko se guys, akanamwegese kamusindisha guys. Uyu nguyu ni umusinzi. Uyu ni umusinzi wacu. Akanya pyaranutse guys. Nini kimana? Akanya pyaranutse mani. Yes, wayimazemo subu ngenda ngo. Guys, ngaho rero turabashimiye muzagire intangiro z'icyumweru cyiza turabakunda mwasani. Kamera cyanyu nzakimenya.